Video 4 je strokovno srečanje vseh akterjev na področju transspolnosti, transaktivizma, pa tudi zaveznikov, kjer se srečamo. Na letošnji TransMisiji smo se v prvem delu nekako posvečali pravnemu priznanju spola. Osnova vsega bi morala biti samoidentifikacija. Well, self-determination is kind of like the core, like the absolutely most important part in legal gender recognition, because without the possibility to determine ourselves for who we are, it really is hurting our dignity as a human being. To, da ni zahtevana formalno neka zunanja potrditev občutka, ki je v bistvu najbolj poznan in najbolj legitimen, prihaja od znotraj vsake osebe. We have legal gender recognition that is based on self-determination. We don't have anyone else in there to tell us who we are, so we don't have doctors, we don't have psychiatrists, we don't have surgeons, we don't have judges or anyone else to tell us who we are. Pogosto mogoče trans osebe ključne te postopke vejo več, kot vejo osebe na drugi strani. And if you really are true about self-determination, legal gender recognition, it means that trans people can very quickly just go on with their lives. They can change their documents. It just allows us to go on with education, it allows us to go on with school, to just build our lives and be happy people. Drugi del transmisije pa je bil posvečen jeziku v povezavi s transspolnostjo. Podčrtaj kot izrazno sredstvo povezuje obliki za ženski in moški slovnični spol, hkrati pa simbolno vzpostavlja tudi še vse tiste končnice in obrazila, ki so še v tem trenutku realno neobstoječe v slovenskem jeziku. Ko uporabljamo jezik, si ga prilagodimo navkljub naši socializaciji v nekaj povsem drugačnega, naredimo ta osnovni upor proti sistemu. Podčrtaj je organska uporniška praksa, ki destabilizira tako moško središčnost jezika kot cisnormativnost jezika. Zaradi tega, ker je podčrtaj edino sredstvo, s katerim lahko spolno nebinarne osebe izražajo svojo spolno identiteto. V sklopu tega drugega dela smo predstavili tudi priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti. Namenjen pa je novinarjem, predvsem novinarjem, sicer pa vsem, ki jih zanima, kako spoštljivo poročati. Konference, kot je današnja, dogodki, so tako ključna za naše preživetje, ne samo zaradi tega, ker bi rekli, mi bomo organizirali nekaj, zato da bomo izobrazili medije, zato da bomo naslovili politike. Je to nekaj, kar počnemo zaradi tega, ker je tako bistveno za naše preživetje. Počnemo pravzaprav iz ljubezni do samega sebe in do vseh ostalih.